Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam dan Bapak warahmatullahi dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6, halaman ke-27. Ada Ibu Rini di pintu 2 Taman Mini. Silakan Bu Rini dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Iya, bagus. Napasnya kurang doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati walam yaj'alni. Harusnya sampai situ doang. Walam yaj'alni jabbara syaqiyya. Shinnya yang belum keluar tadi. Syaqiyya. Coba. Ulang Pak Ustaz. Iya boleh. Dibagi 2 ya Bu ya. Insyaallah ya. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni Iya gitu. jabbaran syaqiyya. Kan shinnya keluar juga karena napasnya masih banyak gitu ya. Oh iya ya Pak Ustaz. Kalau tadi kan napasnya juga udah habis ngep, mau baca shin pula susah. Yang ini Bu, lahum. Lahum azabun syadid. Lahum adabun syadid. Kemudian. Wallahu azizun duntiqam. Wallahu azizun. Jangan dung ya. Eral. Tiqam. Coba lagi. Wallahu azizun dzuntiqam. Kemudian. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu. Harus sampai ini aja Bu. Qalu innama nahnu muslihun. Jangan di innama kurang di qalu aja Bu ya berhentinya. Yuk. Oh ya. Diulang Pak Ustaz. Boleh diulang lagi Bu. La tufsidu fil ardi Iya. qalu innama nahnu muslihun. Kemudian yang bawah walau kunta. Walau kunta fazon golisol Lang fad ikhfa. Walau kunta fazzan, zannya idhar. Ghalidhal qalbi lang ikhfa. Ikhfa bindeng samar. Lang faddu min idhar. Min haulik. Coba lagi. Walau kunta fazon golisol bilang fadu min haulik. Iya, bagus. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kemudian. In tak tadu. An bukan in Bu. Astagfirullahaladzim ya. Ayo Bu. Ang tak tadu. Ta'tadu. Ta'tadu. Kemudian. Wa ta'awanu alal birri wa salah. Wat taqwa. Wa
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kurang nyamber. Wa ta'a wa ta'a wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lagi, Bu. Wa Ain. ta'awanu Wa ta'ain. Wa ta'a. wa Jangan ta'awanu wudu. Bu, jangan wudu. Wa wa ta'a gitu Pak Ustaz. ya wa Wa ta'a. ta'awanu Mulutnya jangan dikomplong, jangan di apa ya, Bu? Kalau Ibu kan buka biasa itu Pak Ustaz. Ibu mah seperti di wudu, wudu kayak Bu Warsiningsih itu kayak gitu juga tuh. Nah, Oh, jadi iya. wa ta'a biasa artikulasinya jelas wa ta'a jangan wudu, 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 wudu jangan digituin. Bu. Ingat Bu Warsiningsih Wa itu. Wa ta'a ta'awanu ain. Wa 'ala ta'a, wa ta'a, wa ta'a, wa ta'a. wa Heeh. ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian Ada kada kada bi'alif kada kada neken. Kada bi'a Kada bi'ali fir'auna walladina min qablihim. kada kada bi'ali fir'auna walladzina min qablihim. Kemudian Inna nahnu inna ibu ibu nggak ada lembut-lembutnya. Kalau ibu nafsir kemarin kelembutan, ibu lembutnya kemana nih? Inna gitu Bu. Ibu jarang jarang nyanyi sih ya. Inna ibu Inna nahnu nazzalna dzikra. nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa Pendek inna roknya. Ibu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah sampai situ aja dulu ya. Ya, wa inna. roknya pendek. Wa inna lah biar nggak kagok ya. Nah, Oh eh, iya iya. tapi kalau mau sampai selesai juga boleh. Ayo, Nggak bisa. Ini aja Pak Ustaz, nggak boleh, apa-apa. boleh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Roknya pendek, lah Ibu. Ayo. inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah Bagus. Wa inna lahu. wa inna lahu Wa inna laha gunnah dan matobi'i. Wa inna lahu. wa inna lahu lahafizun. Inna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa mimman Wa mimman wa hawlakum mimman wa mimman wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. وممن حولكم من الأعراب منافقون. Kemudian Wa min ahlil ada madinah ada wamin jangan kalau kecil alhaakumut latihannya alhaakumut wailul likulli humazatil lumazah qul huwallah tuh gede ini jangan ada desahnya ya kalau ada desahnya ar-rahman alhamdu itu kecil ini gede hadada
Dadanya dipegang ada getaran. Wa min ahlil. Aha. Wa wa min ahlil madinati maradu alan nifaq. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Kemudian La ta'lamuhum. la ta'ain, la la ta'lamuhum. Coba ainnya. La ta'lamuhum. Masih utang ain. Gak apa-apa ya. La ta ta a la Ta- Bu, ta'lamuhum. nyanyinya gini. Kan ada Yep. tak mungkin, oh tak mungkin. Itu hamzah mati. Kalau ain mati, tak mungkin, oh tak mungkin, tak. Ha, itu kan ngeden ya, ngelahirin. Nah, itu tapi enggak. Tak mungkin, jangan gitu juga. Jangan terlalu neken ya. Tak mungkin. Ah, nanti bisalah. Ya. Fi qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian Walahum adabun alimum bima kanu boleh bima kanu. yakdibun. Walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Ibu kalau anaknya mau bobo nggak pada ditimang-timang ya Bu ya? Timang-timang anakku sayang. Atau Nina bobo atau gitu. Jarang ya Bu ya? Atau disalawatin. Kalau saya dulu sama bunda saya disalawatin gitu ya. Apa didoain gitu. Ibu jarang nyanyi ya Bu ya? Iya, nggak bisa nyanyi Pak Ustadz. Iya. Kata suami saya mending di kamar mandi daripada nyanyi gitu. Ya udah nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi sekarang karena Nabi menyuruh, ya itu kan al-amru lil wujub. Perintah itu jadi wajib. Kata Nabi tidak termasuk umatku orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya dalam baca Quran. Berarti usaha aja ya. Minimal suara Qurannya. Nyanyi mau salah itu mah ya. Terus wa ma ya'tihim. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bih Iya bagus. Illa kanu illa kanu bihi yastahzi'un. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Kemudian La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana Qad rusdu tabayyana. minal ghoi. Qad tabayyana. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Kodenya jadi masuk ke tak diidghamkan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian yang ini nih bisa nggak nih? Ayo Aduh, banyak ini saya panjang-panjangnya bagi dua ya. Berhenti di abidat boleh, di saihat boleh di sini ya. Qonitatin taibatin abidatin syaihat. Iya. Sini kecil ya. Syaihat. Saihat. Saihatin
saihatin Betul? sai Saihatnya. saihatin syaibatin wa abkaro. Qanitatin taibatin abidat. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini Bu. Alim Alif. lam. Apa Bu? Alim. Alif. Allah, ya Allah salah. Alim. Tadi Kaget keburu lihat jadi M-nya ini. Alin. Ya Alin. Allah, ya Alit ya Bu Tuhan. ya. Ah Iya, iya Ibu Pak Ustadz. suka bercanda ya Bu. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim shod. Soalnya jangan shod, jangan gitu Bu. Kenapa? Sod biasa aja Bu, Shot. sholat. Oh iya. Soto, sod, jangan shod. Iya, Jangan iya. dimonjong Bu. Ah Ibu nih. Alif lam mim shod. Alif lam mim sod. Kemudian Alif lam ra. alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ah ini kaf haya nih ya. Itu iya betul. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain salah. Sod. Sod. Kaf ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Iya. Kemudian Toha. to ha. Kemudian Tosin mim. to sin, sinnya ketemu n jadi idgham bigunah ya. Ya, ya. To sin mim. Bagus. Kemudian sinnya kecil. Kok kecil ya? To sin ya. Tosin. To sin. Kemudian Yasin. Yasin. Kemudian Sod. sod. Kemudian Hamim. ha mim gitu doang. Jangan hamim, jangan ha mim gitu Bu. Lagi. Hamim. Kemudian Ain sing kof. ain sin, sinnya ketemu kof ikhfa ya. Ain tadi nun mati ketemu sin juga ikhfa. Ain sin kof iya. Nun. Nun, ini lagi belajar online. Jadi belajarnya ibu dan bapak di tempat masing-masing, saya di Sukabumi, kita online. Ini canggihnya belajar kita. Ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, di Jepang,
di Bali. Saudi, di Hong Kong, di Australia. Alhamdulillah, hanya tinggal buka handphone aja dari kamar bisa. Nggak usah keluar rumah, nggak usah mandi dulu ya Bu ya. Ya Pokoknya mandi enak. masa mbok. Enggak teh Atin mah jarang Bu kalau Ya pagi-pagi Allah. mandi. Dia di sana dingin, dingin di Saudi. Dingin panas ya di Saudi. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alif lam mim. Alif, 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 lam, mim. Zalika. Zalikal kitabul la raiba fih. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian. Wal wala walakode Walaqad. walakode ataina Luqmanal hikmata anis kurlillah. Walaqad. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa mayyashkur wa Fa'in nama bukan wa nama. astagfirullahaladzim ya. Aha, iya. Wa mayyashkur fa innama yaskurul linafsi. Yashkuru li nafsih. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian Wa wa il lalu ke lalu ke manuli benihi wa huwa ya'iduh wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Kemudian inna syirka inna syirka latulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian Wa wasyainal bukan wa wasaina. Wa wasyainal salah. Wa wasyainal insana biwalidayhi. Wa wasainal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaik Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ayo. Ilai, ilayal ilayya, ilayya. ilayyal masyir. Ilayyal masir. Kemudian wa in jahadaka. Wa in jahadaka Allah antus rikabi salah. Wa in jahadaka Allah antus rikabi ma laisa laka bi Ya. laisa laka bihi ilmu fala tuti huma Wala wasol tuti'huma. laisa laka bihi ilmu fala tuti huma wasohib huma fit dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bih ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' Wattabi sabila man anaba ilai wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya summa ilayya marji'ukum summa ilayya marji'ukum summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum fa'unabbi'ukum summa ilayya bukan marji'ukum summa ilayya marji'ukum gitu lagunya summa ilayya summa marji'ukum ilayya marji'ukum bukan fa'unabbi'ukum fa'unab fa'unab betul ayo Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang atasnya belum tadi. Wattabi' sabila man anaba ilai. Bu. Oh, yang atas lagi ya. Yang atas lagi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabilaman. itu Bu, nekan. Wattabi' sabilaman anaba ilai. Oh, tadi sampai summa itu Pak Ustaz. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian summa ilayya. Summa ilayya marji'ukum fa'unab. Tadi Ibu juga baca tadi di situ salah iya, tadi. sampai sini. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Ayo di situ tuh tadi kurang mantap. Summa ilayya marji'ukum fa'unab. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayo Bu, summa ilayya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Bukan, fa'unab. Nyamber. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Kurang nyamber di sini. Ayo Bu. Summa ilayya marji'ukum bukan. Nih Bu ya, pelan ya. Summa ilayya marnya jangan sepet. Summa ilayya marji'ukum
Faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bu. Summa ilayya Nyamber. Summa ilayya. Summa ilayya. Bukan. Summa ilayya. Nyamber, ngalir kayak mobil jalan di tol. Summa ilayya. Summa ilayya. Loh, yang ini Ya, summa langsung mar ilayya. itu Pak Ustadz. Summa ilayya. Summa ilayya mar gitu. Summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, bagus. Nanti tinggal latih ya, Bu ya. Summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, nanti Ibu latih. Masih agak ibarat kalau jalan itu gregel-gregel, belum ngalir ya, Bu. Nah, yuk ya bunayya. Ya bunayya innaha intakumis habbah. Iya, bagus. Misqala habbatim. Misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhrah. Iya. Fatakun fi sokhratin. Fatakun fi sokhratin au fi samawati. Fatakun fi sokhratin au fi samawati au fil ard. Ya, au fil ardi. Au fil ardiya. Pendek. Au fil ardiya. Au fil ardiya bihallah. Panjang. Bihallah. Au fil ardi ya'ti bihallah. Au fil ardi ya'ti bihallah. Iya, bagus. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Bagus. Ya bunayya. Ya bunayya aqimis Bukan. Ya bunayya aqimis. Ya bunayya aqimis. Ya bunayya aqimis salata. Ayo kurang nyamber. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Bagus. Wa'mur. Wa'mur. Wa'mur bil. Dari wa'mur. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, anil munkari. Anil munkari wasbir. Salah. Bukan. Anil munkari wasbir. Anil munkari wasbir ala ma asobak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min asmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Ini penanganannya harus agak tenang ya Bu ya. Ibarat kalau di rumah sakit itu kalau buru-buru nanti jiwanya terancam. Tenang ya Bu ya, sampai sini dulu. Karena memang konsentrasinya saya terbagi. Nanti penanganannya salah nanti. Ngasih obat buat gigi, nanti saya ngasih obatnya buat kaki. Jadi salah ya Bu ya. Ibu sudah bagus, tinggal diulang-ulang.
Itu, karena ini penanganannya tinggal yang ini aja nih tadi Bu ya. Yang ini tadi agak sedikit nih. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum, di sini masih beribel-gergel. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini agak greget sama yang ini bawah tadi. Jadi sampai sini dulu, Iya, nanti baik. walatus Ya, sa'ir Ibu ya makasih, Pak. diterusin. Ya, Insyaallah. Mudah-mudahan Ibu sabar ya. Ini insya Allah, ya. kuotanya juga habis nih hari ini, tumben Oh, dihabisin. bisa, Pak Ustadz. Iya enggak Oh, apa-apa, ya. tenang Ya, aja. ya, ya, ya. Terima kasih. Billahi Makasih, taufiq Pak wal Ustadz. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.